Iiningwanima yopethimbo lyashugunina ku Ellen G. White. Toyi etelwa esiku kehe ko YouTube ya The Aim Sisters ongulonene yo8. Ilonga unene omambo ga Daniel Nehololo. Opena amombo yeitulomo meilongo lyohapu ya Kalunga. Unene Daniel Nehololo napewe eitulomo shivulithe nale. Uyelele mboka Daniel amono okuza ku Kalunga owali wa gandjelwa unene omathimbo ngaka ga hugunina. Natuleshenine okwiilonga ntopolwa 12 membo lya Daniel. Olyo ekunkililo ndyoka atuheni twa pumbwa okuuva komanga ehulilo inali thika. Embo lya hugunina lyohapu The Testament epe olya udhilila oshili shoka twa pumbwa okuuvako. Omahunganeko ngoka inaga gwanithwapo gembo lyehololo ogeli pokugwanithwa. Omahunganeko ngaka mopaife oga pumbwa okwiilongwa nuukeka kaantu ya Kalunga noga pumbwa okuuviwako nawa. Inaga holeka oshili oga gandja ekunkililo lya yela nali tulombwele shoka tashi ka kala monakuyiwa. Omatumwalaka omanene ngoka ga gandjwa momusholondondo gwago membo lyehololo otaga ka kwatako ehala lyotango momadhiladhilo gaantu ya Kalunga.